naragsak na daw tayo amin. Welcome back to my Diana! YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kuman nga ipakamwa, dito lang account tayo dito YouTube, Jenna Almoite Drama. No, daman makita yung agre-re-upload kadagiti videos tayo, dagita-dagitag taktakaw, when wag namnamay kadagiti sanda mo tapagrigrigatan. Manipod nga rod, kinikabs at Mario, saan napod nga nagantin tayo drama ita. Kastoy ti ko na. Dear manang biyanang, no dagiti daduma naganak kat adda paborito dang anak sa balimat kanyak, ta adda paborito amanugang. Adda kay kayat ko, ta naparabor unay kanyak, rogyak man nga rod ti agsalaysay. Tatang, inyagan kayo iti sidanyaw. Nagluto at ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrit ka pa'y barok. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga rod ti timing ko, tatang. When nga raod, ay na, nakasingsingpot ka talaga amanugang gabay. Sapay kumata, di kan ko agbalbalew. Sapay kumata, talinad ti kinaman nagparabor mao. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasat dyan ako. Takas kan ka tinagbalin nga asawa na. Kaya na siyak mitin eh. Nagasat at, nakamanugang hak itikaskin ka. Ay na, basit labanag na tatang. Alang aro din. Sana kung nagbayag, tas umurag pa iti trabaho ng madamdama. Malaga raw, ingat ka itidalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kiwin umayak Mabalin aya, Jack umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang mo timapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa'y lang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Ah? Masursurunak na makitkitak ti panagrup-rupa na ija bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam, ay na mabangbang aranak sika. Nangrunan no adda ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat nga mawamay makukwarta na. Kurang iti diskarte na ija bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam, tanalaeng adumiskarte iti kwarta. Naparabor pa ay. Kaya professional nga main. Isungada na talgad at trabaho na. Gamjay may sa manugang kungay. Ha! Manalon unlay. Ha? Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Nalaala. Baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti suportaran da nga agasawa. Hay, dahita pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang ron ti panagbiagdan. Anak na pa'y lang anak. How? Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na palay. Tanapintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to dayta aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man, adda kayo. Tang, Nay! Apay! Ibagam, Jima. maya man dumawat iti bulong ti marunggay yung tatang. Kan kalamansi. Kan taybunga man gayam ti papaya yung tagrag-rag-rag na malangan. Mangibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno aday sangpet mi ijay. Wen, tatang, basit lang talaag. Ay, mapang kayo ijay lugar da bayaw? Wala, tayo naman may iliwan niya balayan ka. Nabayag kay tadi kam nagkikita. Kababain may, nawan may sangpet may. Iso adi mo ibusin dagiti nateng di tarubayan, tapasalubong kaw. Wen, tatang, basit lang talaag. Ibagang mga minigi asawa matag mula. Uray dagitala ko man nateng ti imula na. Kadamang mula na, nga madayjay kataltalunan. Aday yung mga minumapanak pala ijay. Pambar. Awag ka mula na Kung kunamladay ta. Di mo ngamin pinili ana imbag tinakiasawaan. Kita am jakam sama. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta ka awan. Tatang, Sakit anak kay nga anak. Saan kay mga aba nang? Kahit masikog ka manayin,
Saanan, tatang? Huston dyan limang apo ko yun. Pagsasarungon yun to matiyan anak nyo kawang maipakanyaw. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine! Ore aganak kayaw iti nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasirmunan. Awampay na puuta ka dinak sinirmunan lakay. Apay, anyaman din bagbaganan ngay. Katay sigod ngay bagbagana amom daytan bulog. Kasla di ka mo na iruan, medya ama. Kas jay na mga talaga, no awan maipapagpat kang kuwana. No da maitagmaw, ay nagsaya at ka kang kuwana. Ngam no awan, ay saus. Kasla kadaksan kang kuwana. Ay, masaksakitanak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na manugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte may gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamot. Oray ko man no pumudno nga agswerte ka lakay. Sama, agswerte to ba kay? Promise? Nanganan tatang, nakaluto ni nanang. Ay, nay! Nagbayat ti biyag ko tunggal umayak dito yung lugar nyo baraw. Magan maturog lat kukuag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababain mo't no pagtrabahon da kayo tatang. Ag-relax kayo kid di. Ay, win nga raud. Ang kababain ka na nanang kintatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan tatang? May kay kid din, makan tayo. Para ba mong magaya may? Ay, rumuara kung bakay. Ni, alas 5 pelaan. Nasipnat pa'y. Anya taramida medyo talon aya. Ado ti maarami di talaw. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. Adda pinalong pa tinapay. Isunat ti pamigatak itong madamdam ha. Agawid ak tulat taninton pangal daw. Nanang, saan ka din agawid ni tatang ita pangal daw? Kuna namot nga agawid tao may mangan. Ngamawampay laang mo't. Tinapay laang mo di binalon na. Inak ka di ayaban, nanang. Alamang nga rudan ako. Mapan ka ni Jitalon. Bukawan ni tatang mo. Nanang, awan mo't ni tatang ijitalon. Anya? Ayan na nga rudan nga eh. Kuna na mga Jitalon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya? Ay, sapay di na itugtugo ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga eh. Papan kami na balayan. Agyaman na kiti padang sa nga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intindi da kay abadbado kan sapatos ken ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya atay. Apag isaw, kasapulak ti kalugong ta, napudot ije lugar may. Ay, ala, mabit laang tayo nakalain. Nalipatan nila kay nga intindi tay. Nasa pangamin arimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay, pati bagam tong aron kani abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na nasimang putbulog. Nagapwa man na naya. Di talang, Ay, nakaluto kan. Agaw kan ta mabisina ko. Sungbatan pa'y ti saludsud ko. Nagapwam ko na. Di ta balay da kumparay. Nag-istorya kami la, Anya launay ti pag-isistoryaan nyo aya? Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpot. Kan masapsapa ka arumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga. Ang kagagaw ta mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Apay madang ti kwarta. Umutang ako paggatang may ti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awang may makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Nalpas matin ti panagtatalaw. Apay, nagsikin krapaya di asawam. Saan tatang? May milagayam. Inyang araw ti abunwan yaw. Diyak mo ni bulog Basta kung nanamata ka sa pulan na ti abono. Da,
pambarla di asawam da ita. Ang mga nod na babae na. Yung isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana po no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingpot ni Bulong. Di mula mo Nalakat yagin si Singpait. Ken, kung namaka na yun na marabya na sumangsangpait. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat ko na ijay talon. Asikasuan na dagi jay mula na anatang atatang. Ay na nakitak jay talon yaw. Basit tinaimula nating ijay. Japat dyan na talon ti papananda. Ha? Ay. Paliwam di asawam ha. Ang mga nag-chichiks. Ibagaman tagpay so kanyak Bulong. Talon ka ding agpay so ti papanamwan niya. Ha? Apay niya mo day tadamdamaga mo, Jima? Makikita man na rugrog iti badok na sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbagana. Anya kumatabunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka man nag-second crop? Ay na, kadagi tayo mulak na natang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jakpat yun daytan ngay bagbagam. Ha? No da babae may baga madagos kanyak. Tay pagat-pagat ko. Ha? Di ka man humisimitikas na Bulog. Ha? Asino ti babaeng? Asino ti pangpangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bagay. Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadagas na laday jay kanyak. Papanan nyo gabay. Nakasukat kayo mate. In kami agpaling kitatang. Sumurot kayaw? Ay, winbad tanay. Awan masinsiday di balayin. Kasto ikaw, dagag sukatain. Una, ijamot la paling kiti papanan tayo. Ay, nagmayat at talaga tibiyag yung agasawa. Mabalin nyo lata ti rumwat iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una tatang, kan ag-grocery kaming tupay yun. Oray siya. Tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin ay. Sige, gumatang tayo ton tatang. Da kaming ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukataken ka manugang kaw. Manmanaw ti kasken ka kasingpait. Mabilbilang lang. Umayat man nagpasyar, palasang ko. Ni, na kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Huwag na kailuhon na giti apo ko. Ay, ayan na nga ni Bulong. Ay na, sana matatao dito balay ti anak niyo tatang. At daman ni talonan Ay, kastaya. Ay ala, agi na naakman nga ron beeta, inakman sa rungkaran ni Abalayan. Nay, apay nga da ka balayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laang nga Abalayan. Umay ko man iliwan dagiti apo ko. Di damot nga minagaw-awid ni Jibalay. Ay na, kasano ka na makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Mangurkurang isda balayan. Takasa daw, sadot mo't dyan akmaw. Inal daw ama pa nagtalon. Ngam awam mo magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam mo matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Tamairam-ramanan nga grigrigat iti silong ti anak mo. Abalayan. Di nanto mat pinilpili ti nakiasawan na. Anya ka ita. Natangkin ngamin ti ulo na inay. Sige, Abalayan. Mapanak pa Ay, sige. Kung di bakasyon ay tanga balayan ko. Awan pa'y uray may sala ko maakamuti. Wendo sa ba pa sa lubong na. Ibang-ibang nga umay. Oo na yan. Di lagbayin. Naimbag pa'y ka dyan balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itanda kanyak. Ngam day tanga balayan ka. Awan pa'y napuutak ngayon tin na kanyak. Uray sa nga rakam la ko maadikay. Awan! Julie, bakit? Agri ka. Apay yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Gusto, nakapan
Daga na dagsan dito barokong ko. Ala, apa yan ngay? Sige, mabit lang, di pan kay hospital. Ay na anak ko, agpaimbag ka Apay ngay, binaybay am samo ngamin ti bagay. Di kan samo ngamin nagpapalo up iti check up mo. Tiyan bakit naimbaga na ko. Ang samat gaya. Naliwayak tinagagas na nang. Di makal ka no ti puso ni Gabi nanang. Siguro nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok akit itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy, nanang. Kurang laiti na na ito eh. Tatang, da kayo pa'y lati pangital ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pa'y la makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa ken asikaswin nyo Ay, kitala Ang pagtrabaho ngay anak ka. Kompormiditan Agwaitress akwen no sales lady no iso. Ta sa anak mo't la nakalpas iti kuleyo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagita ibumbunag dagita babaros. Kan nagado atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Ha? Pugtuam, bakit? Ay na, di man parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagitay mulak iti bangir abantay, Ha? Minulaam di bakan ti aluti tayo ijay? Kawan ta sayang. Nagmulak iti ado alayak ang taro. Di agpay suman bulog. Wang nga raw. Taytan ti bunga ti kanayon nga irural ko iti masapa. Hindi so amarabrabyan ang agaway. Anya? Ala, sa pinangina ti tarong kan layait Isungarod at siyamba, bakit? Ay na, nukasta. Diyak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Uwin tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang. Kan minimart. Ay na, nakatsamba di asawa. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod uray siya. Jak am mo day ta. Inlimod na. Takayat na kano sorpresaan tatang. Ay, kinanda pa ilugan yan. Wen, tapag deliver min to iti tinapay. Kanda duma pa ang mailako. Ay, nasaya at nukasta na ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga raw. Congratulations, Bulog, Barok. Apay nga alaman mo ang dakong tatang. Wanatan nakatsamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya dayayin tatang. Lipatan nyo dagitan. Nukasta, mapakawanak. Gawin basila ba nagdagita? Ay, thank you garon Ay, nan, limagaso mo mga raw. Tagumatang ang itipos po raw. Apay, anya klase apos puro day tatanagnina? Kwa, upat wano 5 abaks ti katagag. Reserva ti daduma. Ha? Gano ka nga tangay nga agimbag gabay. Nabaybayagan nga agsaksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanatanay. Kasi mo dyan ako ngagtrab-trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayong tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikur nga mintikas tayo. Si Kalaka na ayaw ng timay lutlutuan. No nauma Kan si kayo na kayo mga asikaso iti asawak tatang. Ala, agawid kayo. Nay, anda ka magaya ba nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta at iraramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawak. Kastalatan ti trato yu kan kuana.
Idi adda pa'y kwarta ni Gabi. Kasla ison ti kasingputan iti imatang yo. Ngam ita, tawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kwa na. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayo. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kuwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamin. Ala, ay, sorry ko man Kamalik day jay, iso sorry. Kahit promise, jak ulitin ng tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry. Natauhan na kiti bagbagat anak ko kanyak. Nagsingsing putak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudnumat ngamin ti imbagat anak ko. Asa akla na saya at no dapa kay ranuda. Ngam nawanan magimulak iti may sa tao. Agbaliwan ti panakilangan ko. Banag asaan arumban. Katita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit ka ni Gabi tagbannog. Kat damot jema kan ti asawa na napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da, kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada. Alakastan, tigayem mo, Mario. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sagayam, di day drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Hello kagayam, naragsak nga oras tayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kapsat Bergie sa napod no anagan. Tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kini Gregorio Abad di Tabusilak Bayumbong Nueva Vizcaya. Ni Romy Ragindin kini Rowena Luna. Kastimanti ko na ni Kapsat Bergie. Dear man ang biyanang, nabisyo tiyamak. No damag na nga inuman wano sugalan, mapan. Nagagat ngag trabaho ngam ti pakasurunak, pagbisyo na ti sweldo na. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umanda ni man ti pista, insa ba kay? Kahit, apay ko mano manalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ka? Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano hindi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mo. Kiti subay, nabayagan. Hindi pala na panalawas na jay. Ayan di sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartab. Napanan ni Tatang Nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adda man iti piyestaan rin. Ay, nakamarangmang man ni Jayan. anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intad na kada kayo. Diyan, una na nakadulay. Nagamjak pa dyan. Intugo na laki di sweldo na. Magkapasulong, Jaya amayaw. Ay, o sige, tabaunak mandyapo ko yun. Sukunan na ni Tatang. Tapno saan manan ang may pasubo di sweldo na. Aday, arak man. May sa akis. Ta para manakman na ito'y kakanwak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga lang ka dito? Binaunak ni Nanang! May kayo kan nuyawid. Tamangan no, agbartek kayo manon. Ay, agawid kan. Agawid aktaw no madamdama. Agawid tayo na ha. Doa tayo nga agawid, Lolo. Maudi at umunakan. Sumaruno akmet la adagos kan ka apaw. Ala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Grabe ay, gumawan pa ila Jaya mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta Nanang. Ay, una yun tikas Jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan, tikas Jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay, ti agkon-kun si misyon.
Kano nga tayo nga gibos ti kastaw, ya kalbaryaw ka na kao. Ay, mawatak tirik na yun nanang gamanyangay. Numatungtan tayo ni tatang kaslayad at na mo tagpapaanawa. Uwan nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isumsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire, nagiti artak, kan sugador, dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Huh? Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da tayo sumangarod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Tama kikadua mo nga ginom. Sa tidyak kaya, mga dapapanan dagiti eray na makisursurot mal. Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang itikas tingar aramidan na. Ramanam ka di dahil tapay nga inaramid di manugang kaw, marinsa. Ha? Ay, amo na gayam ti agaramit iti kasta. Kawan, Ay, kasta tararamidan dahil di lugar da. Nagimas ka, ramanam sana yan na pa iti kasta maray. Saan? Depende iti agaramid dahi ta. Nasamit dahi ta, uy. Mabitla nga, ramanam nga mentap no amaw. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan sa butin, mari. Agrigos mo dun, di ba nagkita? Ibusan takit ni na ito, ta. Saan matla kaya't nagite kabalay ko na ito? Makabarte mo gayam na ito, mari. Sana balay ta italaang mare. Di oray, tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturugan dito'y balay? Ay, sana, mari. Sa pulong na kaya maray, bay. Agawin na mo lang, mari. Nalang arod, ibusan tanda ito. Sa tanto agwashing itiara kay Jay Star. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ng dinamat kayat. Apaya nagbartag kayo. Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na din mabartag na ko. Mabukaw gayam ti problema, duka. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, di kalma na si Mangpet. Awam pa'y, jaya ma'am. Awam mo. Inton bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay! Awanan. Naibusan, jay purdiya na ang nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay ti kasta ngay tsuram sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay di sura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, na ikatoy. Bakit ko na yata agumat man ay? Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Tingin kag digaws. Balaminak. Pagdingusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdingos sa bakan. Tapno na bang luka akaabay ka? Apay nagkatusan ay bakan. Nagsukatan. Nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka.
Nagangtod ka lakayan. Tang, ayan ti sweldo yun ang nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyesta. Wana, rinagregyo di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, ay, saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya, matikas na nga ramid yun. Awan pa'y makukwartayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure urnungan yo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yo mat amin ang kwartayo. Uy nga ruda, sa intunawan kwartada, kasla kakaasay. Kasla nakuturan naman o. Agtala ka man mo ditain sa. Kasano nagsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo. Adda nga rod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi pampanunutan mi, tatang. Uy nga ruda, feeling baron dumang kami na itangamam. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayong tumanan, itad yung adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. napanan man ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang, ti matmatgadan na. Tadi mat agiduli ni ti kwartana. Makamuda ano, di dagnakam. Awan lang rudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod Nasimpet tan sa ngamin unay bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta, sinermonak man itayan, sakbayan na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni narami jay manugang kwatapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tubanain maray. May tidamo laday jay. Ngamnoy ti sumaro no mayat taon. Kaslada numlaangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang at nagsasango tayo ng agkukumaray. Aywan, nakita man nila kay mo Jesto. Mayaman titungga iti arakan. Ay na, rugyan naman din ako na. Ay, pagsasarmunan tuman ti aginumain. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mo. Yaw, awan mo, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga rin, maray. Sige, umaya. Urayin nakbihit, maray. Berdi bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berdi. Anyat mapaspasamag ka ni tatang. Inta kitain bakit? Makaangas. Maulawa. Agpatangkin na ka matayak san. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Na-disgrasya. Itaray na kayo ospital. Nakadiskasyan nyo. Tricycle? Motor wanan niya. Natindaga. Kitlay tugtugak. Ayawanay. Naburak santi balay ti utek kao. Ay na. Apay nga nga grabrabi kayo. Aya? Alas 12 na ti parbangon. Yala, isiratan ni tatang. Aglisi ka tabag katekaw. Ay namatayang sana. Ay, Greg. Di mo baybayan ti anak ko Di mo uyungan. Linanang yung ayan na. Awampay. Napanitayan ti kumari na nga maging kay ta. Awampay mo ilaan. Apay nga Jakpay na natay. Yung aglalalakin sa amatan. Tilay bagbagayo mo. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan ang agpadoktor tayo tanirabi ipailaan. Ala, ano sakit na. Kabalak pa'y matkiti
Pilit ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, Ma... apay nagbartag kayo, nanang. Second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasa... Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi eh. Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyaw awan ni ti dudukot. Pangyaw awan ni ti konsumisyon ko di amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Tsak, amo kada kayo. Lukasta, agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot taman nga rod nga agsat. Bakit? Hay, kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isang ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Oh, pagsyatan ta nga. Aguti anak ta, no makita na ta ngagsyat. Mapanta ijay ili ah. Inta agbir house. Napanandana ng kantatang bakit? Jack nga rod amo, Greg. Di dama nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro ah. Dalan dito siya. Panamlit taway. Ay, humaya pa niya. Ay, sus. Bakit? Patak mo tayo. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartag dan samay. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apay Awana. akastada matan. Nakasursurong na aginom ni nanang bakit? Anya, matan ti kasta ngay't suranda. Nanang! Tatang! Umay kayo dito balayan! Di kayo agit na dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ni sakak. Limtag matayin. Kaaarak yun day tatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak ko. Ay, siya nga raw. Nasakit mo ti ulo. Anay ko. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito'y balay. Diyak pala makatrabaho ah. Limtag mati sakak kaon. Apa yun ngay? Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan nyo nga minan ti bisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugi ak mo nga minan no siya kaginuman ako. Diya mo kayat nga bakit ka ti agkon-konsumisyon na? Ha? Nauma ka nga problema. Anya mataklase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes na tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na! Manunatawa na pambagbaga. Ti may bagbagakin ko na. Ang gamawa mo din ka na. Isuwasabay ako na. Ay, unayin aya. Kat, ayan ti sweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naregreg ko mana. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piste, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anyay ta. Ang gadang pa'y tasaka ma. Tasyak mo't napigsaa. Isuama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, or-orayan ka kayo naging nga umimbag ka. Dalpastong ipista. Ay, ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday bagak kinkwana. Ni, apay ang nakasukat kayo, Lula, papanan niyaw. Saan na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit, ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyugan nak. Sa dino, Lula. Ijay pistaan. Kibinan nak. Sa nabalay, tadamat sa rukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala, anyat ko inyo di piestahan na yan, Lula. Inakla agbuya.
Alan, kadawaan na kuwain. Wow. Pakada kayo pa ya kadananang kantata. Ay, sana. Tadidak mo't la palubusang dagi jay. Hintakit din. Kibirin na kuwain. Wala. Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Daw mayak may. Ha? Di ka pa inapan. Wine, nagdigusak pa'y ngamin. Mala, intayaw. At dan nagijay, trupak kijay. Sa latawanay, jak kaya tiyag absent. Malalalala, intayaw. Apay nga impaki ka, bakit? Papanam. Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon kadagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanam tayo? Adan na sa pula kapag abangan tayo. Agabang tayo pa iti pagnaadan lakay. Panawan tayong dananang kantatang, bareng agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti papaida. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapu iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay? Natangken mo't ngamin ti ulo da. Iso panawan tayo idan, tap nagnakam lakay. Ay, lakay, umugay ang bagastan. Pati mantika, asin, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya? Sapay jak pa'y makatrabaho. Nakimarong mo ti sa akak. Ay, pangalaan tagay iti kanun talakay. Ika pa'y umutang iti karuba. Pinanawan na tamot ngaminan na birjay. Awanan, ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamot ang lakay. Kasanutan nga'y. Inak agtrabahon bakit? Naimbaga kaon. Mala, agananad kawan. Kanliklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man rinalumtag ta sa kamwain. Wen bakit? Tanay, pampanunutak nagiti utang ta. Masapul ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ta da utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Yala, sikat ti makambo bakit? Basta idjamot ta, ti panagbarbartag mo ha? Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakay tan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjaya na ko may na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nanang. Okay, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek? Kumusta kayon kini tatang? Kakastoya, nasaya mo na nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yung dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na making kwada. mayat Ang amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Ano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta? Anya ngay, amo yon no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga rod. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaita na ko. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kay iti pagnakman nyo, nanang. Ha? Saan kami nagsubli diti balayo? Andan pinatakder mi abalay mi iti sular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May ka, nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, tao may da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatgan ti Diyos, dagiti kararag ko, asapay ko ma, tagna kamatlaang dagiti dadakkel ko.
Naragsakanak gapoy ti makitkita kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbin nadang dalat ti itirigat kan ginawa. Kat no daduma adamot pagsayatan ti papanaw ni. Tanapilitan kami nagipatakder iti balay mi. Kat ita, adan bukod mi abalay. Kat kasi ti ingkarik iti inak, saan kami nga agliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuigayim mo, Bergie. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day ta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, iti tunggal maysa. Naragsakngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat janong sa naapod no anagan, tintay drama. Ngamsakbay na, hello kani Revelyn Garcia, Lisa Duldulaw, kani Belinda Ramos. Kastiman ti kunani kabsat janong. Dear manang biyanang, man nakiapat ti hasawak, iso amang ibabain. Naturay iti barangay mi, nga uray awan kumamat karbangan na nga agturay-turay. Siyak ti mababain, gapoy tararamiden na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Mapay, nagsapa ka manan ang nakarubwat dyan, oh. Ah. Papanamanan. At na seminar mi nga opisyalis ti barangay. Huh? Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swiltuyaw at pampandog kayo lang? Ay na, aguli kakadiipang. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ila ti rumaniklamo. Jakto pa agreklamo. In-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggayak. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan, oh. Da, Di mo mo iba ng data. agtal na ka man. Tila sasaw mabakbakitan. Nala, ta mapanakit din. Ika nakitibalong ko a kwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi ta, agawat ka manin kanyak. Kung diremit kay tiswildom, ngam alaam mo lagayam. Alaki din, mangtigkan. Nagaduman nga ibagbagamaw. Darasam kit ni, aldawang. Kita inyaw, nagita as-asayaw. Tanay, aprugit na dito'y samaw. Nanang, sumana umanan na ang tiipang. Agung-ungot man na ni Jisango ti balaydan. Ayan lalaki din. Ay, uwang nga rod ah. Adaman siguro pang panggaganan ah. Kapay nga nila niyo italida. Unay mo't day takabsat yun, nanang. Bastit lang makita na umdasan na pagtabtabaawan na. Kasta na nga ruday ta nga ikit yun anak ko. Sa balay, ti ugali na. Kaso-aso kayaw. Naimbaglahangan ata saan kayo akas kanyan ti ipang. Agduma mo't ti ugali yun, nanang. Yung nga ben. Ha? Ay, Jackman amaw. Ngam sa bali nga may ti di makkelan na. Tay nala ti ikit kan ulit ag minaandim nga ipang. Idibasit pa ay. Iso akas lati nagibidan anan tiyaw. Sanpay. Nauyong nga min nagiti ng tagibi kan kuana. Malapal ko na. Iso siguro ati ti mawidan na. Ay, sapay nakararasagid. Ay, sigud na ka di akas jay nanang. Wano italabing makutan. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay ng tiyaw. Tauray iso ti buridot ming agkakabsat. Kasla iso ti inauna ta naturay. Iturayan da kami akakabsat na ngayon inauna ngam isaw. Abay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istormo si Kapilar. Alas 9 tirabi ante. Isumula nagariwawa kayo manan idirabi Diyak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagitay bisita kidirabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wine, nga malas 6 ti pamaturukaw. Diyak kayat ti madisturbo. Uray kumamuno saan nga aga-asidag ti magpalay kayaw. Ha? Ibagam ka na kita nga customer mo, Tawan ti ngumalawngaw iti alas 7 ti rabi Sa paum ngamin ti mangirikap dito istor mo, Alas 6, wano alas 7, mangrikap ka. Nasapa unay mo't ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duwawan no talo nga oras Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras.
Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanaya. Makareng-reng nga raw dagiti customer mo. Kan amuyaw, masapsap pati pandaturog ka. Alas 7 maturog akaw. Pasensya kayo na, ante. Ay, di kay agpapaanawa Pilar. Laglagi po nyo akagawad jay asawa. Uray ka anakan ka. Talaga apagmultaan ka numapunwanan. Ha? Apay, asino kada kayaw tinagiwara iti supot ti sabaw di ta kalsada? Apay, naglaba kayaw di ta kalsada? Kay, asino nga raw? Nagawan kita babay niyaw. Kay tala agiwar-wara ti paglaygan niyaw. Ha? Ante, ang mga na itayab hindi nagbagyaw. Naitayab nga. Talaga kit di nga adaw. Tinatangkan ti ulo na dito'y lugar kayaw. Ha? Pinitsure ko mo kidin da jay angaw case. Impos kong iti Facebook. Ha? Mangirnad dyan nagiwaray ti da jay. Malmays iti bain. Kitain niyaw. Da kita paguk-ukisan niyaw. No awan makita yung abasuraan, ibulsayaw, dagita abasurayaw, saan yaw nga iwara dita kalkalsada, nagalas akitaan. Nawatan yaw! Dapay agrugit-rugit ang manok ije paraagan may, kaawan mo't bulos ang manok may, ipupukyaw, dagita manok yaw. Ay! Nagpabangset ti rugit da. Nalalala. Agawid kayaw. Nuawan araramidon yaw dito store. Di kaya marmarites ditoy. Kayaw. Nagawid kayaw. Taing kaya dalaws ijay babalayaw. Dayta kati paglayngan yaw. Ti mang chismes iti paday wataw. Nanyasan. Sarsaritain yaw ti liklikudak. Mariknak dayta! Nan! Pautangan nakman iti asukar ken kape, Pilar. Bayadak to no, agswil daw ni Uncle Mau. Why? Apay, anya man timbagbaga mi jay istoren aya ipang. Apay manin aya, husto mo't nagitimbagak. Pagsayaatan ti amin, sana ya. Nagpakalaing ka manan ang nagsao-sao ijay. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Janong. Pagsayaatan ti buong barangay ti imbagak. May bayatan ti kasyan, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailaukat ka na gijay marites. Ajay labiyag ti padada at tao ti sipsiputan da. Kan pagis-istoryaan da, ha? Saan akas tatiket ko asawain? Ti puntok. Ket di ka kumagpakalaing amang manmandar ka dagiti kabaranggayan ta saan ka nga opisyal? Opisyal ka mo, Jano. Kabutang mo namin dagiti pasaway a kalugaran ta. O di siya tiyag saaw. Isasawan ka, Jano. Ado nga rod ti kontra ti kastangar aramidem ket may saakditan. Nay ko. Aping agkatos ka nga. Asawa na, Janong, ngam kontra na. Nagalas katikas nga aramid mon, Janong! Tultulungan ka lagarudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam! Kas takakitin. Basta tanangem, ti panagsasaom. Tama ka pasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay. Tawan karbangam epang. Si kanti sa asawan dagiti tattao. Nagalas ka no tugalip. Ay na! Sa wundaabi na kaya't nasawan. Awan bibiyang ko. Bayag! Ta agranak to akagawad. Tapno addanton karbangak nga agturay. No at namang ibutos kin ka. Hanyat kunak! Ay kunak. Mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsapa ka mo nga gwalwalis dito isangot storm on insan Pilar. Ay na, huwag tanarigat ti maipos iti social media kasinsin. Amumutan ti ikita, nanti ipang. Basit lang makita na ipusnan.
Ure ukis latik hindi makita na ipus na. Kapag sasawan na iti social media no sino tinagiwara iti dayjay. Ay, wan nga rod O naikit din dahi nga ikit mun aya. Ikit mo ay insan. Malay, wan. Ikit ta dua. Ura yan niya pati ugali na. Ikit talat talay jay. Wen nga rod Numabalin la kumasukatan ti ikit inaramid kon. Ala, paspasin siya amlatan insan. Tamo mo di ugali na, insan. Talaga siguro kas jay na. Aging gataing gana. Nanya lang amin ayat pa kasiksikuran na. Basit la makita na masikuranan. Sabi nagpigsa ti radar di la payag na. At dalamangag na nga agkakatawa dito istor ko. Sungatan na kun. Makarangrang ka no. Sana bagay ti adda ka arubanan kas jay. Ti bagay kang kuana. Gatay awan matataw alugar insan. Wen nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Bantay. Ije tapaw ti bantay, ta siguradong awan ka aruban na amang rangrang kan kuana. Dagitay tulaw, unit ti bilit ti mangmangagnan. Ay, makahibladak sa manan no kastoy lang. Mala, bebe amon insan. Sika ti marigatan no tutupam ti kaskin ni ante. Bye-bye amo. Nay, ada kayo manan dito yung store nga agumong. Da kayo ama marites. Talaga puliyo ti chismosa niya. Saan mo ka nanay? Saan mo't anga? Kitain nyo man. Agkakabsat, agkakasinsin, kun aga-anti kayaw nga da dito yung store nga agchichismes. Ina na kami lang, nana. Ina na kami lang. Agin ina na nga. Anya kumamot nga iti pakabambandugan niyaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at taaw iti pakabambandugan niyaw. Imbes ngayon kayag mula iti natang iti paraangan niyaw. Tapno addan to apitan niyaw. Asidaan niyaw. Saan? Taon unaan nyo mo iti makichismes. Na, kitaan nyo di paraangan niyaw. Nagsamag. Iyo pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayo. Awa nag-istambay dito yung store. Saan nga istambayan dito? Ita pagkatagan ti store. Saan apagchichismisan? Naawatan niyo? Apay anti, anyaman ti basol kon? Di mo nga binipalubaw sa pag-istambayan dato yung store mo. Pagchichismisan na, to'y tersinam. Pagbalbali na masadot dagiti tao ti kasta nga raramidam. Kat alangan mo tapagawidak idaante kat gumatang da nga road. No, nakagatang dan, papanawa mi dan Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwa dante. Ay, adakar bengam, taistor mo nga ron ditay. Suratam dita sangaw iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam Anya? Ay, no siyak ti masuraon. Ipasurat to'y istormaw pilar. Ante? Ay da, lumanabas mo day ta mo to siklaw makarengrang. Ha? Nagkasurong mo pa. Day dyan nakamotora. Ha? Patasin natin lumabas managtaparsaka ka talagan. Lumanabas ki din. No limabas kumamot iti na minsan, wano na midwa ka, husto kumamot na. Ay na, apay aya apati dagit-takit pa kasikuram. Kalsada nga raw, natural apag nantilugan Why? Kaslada mang sursuraw, lumam na basta, makarenda. Na. Kasi ta, nagsublimanan, payman. Ha? Ay sus! Apay nga imbarsak mo ti butas ko nga. Naimbagtasaan mo ang napuntahan. Bagbagaan mamu nga dagita masakupam. Tiyan. Awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan dagita masakupam. Ala, ingka ka piduto lang dyan imbarsak mo ang butas ko. Tausarat! Andan pa pala! This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos niyan ti ipangan iti social media, uncle. Ay na, mas pasensyaan nyo ng tiyo, balasan ko. Tauray bagbagaak, jak maanawa. Apain nak no pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't nga antin.
Naguyong. Ado ti manggurgura kun kuha na dito'y lugar tayo, uncle. Ala, ang mga nung maapektaran ti kinaopisyalyo. Ang mga nung di da kayo ni ibutos inton pa nagbubutos manun. Sa nabalay, tadyak to agranan kanakan. Kababain ba't ngabing arabida ng tiyaw? Apay, di da kay denggan no bagbagaan niyo, uncle? Saan nga ron pila? Apain na ka? Siyak tagbalin ada kas no bagbaga. Iso ang paypay ako. Ay, kaasi kay mga rod, uncle. Awam mga min anak yo. Tapno adda ko makadwayo amang bagbaga kenante. Nga raw, di ka ngamin na paraburan iti anak kanakan. Maamakmot ni nanang amang bagbaga, tapaan naman. Kasjay na nga ro dayjay nga antiyaw. Bakbakitan aman nakiapa. Ne, ante. Anong sirsiripin yung dito kalsada? Na. Sino nga ta, ti akin lugan iti limabas dito'y. Nagasuman, nagasgas mo to'y, to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan amakasang at itayagsapan ti. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta. Dadaulin da mo ti kalsada. Gagangay nanti. Ta nagalis nga ron. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang da kami iti lugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaruba. Ha? Kita umanay, wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang ti pilid day tante. Sana problema. No mga men, na agtitinulong kayaw, nga adalugan na amang dalos, dito'y kalsada, tapno saan na nagalays. Kanayon mo tamadalusan day tante. Talaga lang amin ang nagalays. Ta tumanudo ka nga raw. Ay, makapasikaw rakit kita ay. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akong dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan iti lugan. Rumwara kon bakit? Tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nung natumba akayaw. Ha? Maday ti aldaw ka. Napuyatan na. Ne. Apay. Anya nakapuyatam. Pinuyat nak jay tumanaol nga aso ti kaaruba iti rabi. Nariknak day jay. Ngam alas 8 mat la itirabi day jay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga ti taataulan da kita nga asaw. Da siguro pumanag na iti rabrabi eh. Iso tuman na ulti aso ti kaaruba. Kit gagangay na taaso nga raw. Di agtaol. Tida pa ila kami ilakaw da giti asaso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti aso. Tadistorbulaan iti turog da kita. Kano agkagat da. Ay, narigat, ti marabais. Iso nga ron ti trabaho da. Agtaol. Ay, makaringrang. Iso nga inlako kon da giti aso ta. Tamaringringat no agtaol da. So nga ilako da kumamay, dagiti tarakon da. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasjay nga da papananda. Kitaam ka data. Awan bantay ta. Tainla kong butay. Makaringring da nga raw. Taimbagpay ko dyan baboy at araknan. Tasadala agunay no mabisinda. Nanang, kitaan nyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? Na, alaladan na mo di parangan da. Kitaan nyo anay nagngato di mulyan na kayo. Ay, wala ata, igalot na siguro di tali nga igam na. Apay nga tang alaladan na di parangan da. Ay, ada siguro sumusumra ka manok wano asaw. Ang mumutan day tanga ikit mo. Di na kaya't nga da dumayo adingon iti sularda. Uray pa'y tao, dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ay! Natinag na ang tinanang! Ay sus! Ay, oh my God! Itatulungan, anak ko! Anday ko, marigatan ako lagay. Hidap ka mauladan. Basit lang ano sa bakit? Umayan, ti pangiluganan miking kaamapan iti ospital. Ay, apo. Ay na, nagngato tinakatin nagamanang. Nutilan to, aramidan to'y kabagis mo ipag.
Tila ul-ul yun na. Anay ko, marigata na katalagan. Diyak makapagnan dyan. Ano sam nga raw, tagturong kanon dito itilugan. Sa nabali, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Anyat ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakit? Anya, yun na yan. Nukan wabim makitak. Iso matipan nagadisgrasya iti kastoy. Kat ano sam tabasol mo ba ilaeng? Lakay. Di ka pala makapagna. Kat jak amaw, no kaano makapagna ka manay. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kaanakan. Sana ka makapagna. Nakaidalatan dito'y kamaka. Agpapigsa kayo ante. Magyabanak. Naimbagman tay may kayaw kakaanakan. Wanante, tain niya ganda kayo ti prutas a kanan nyo. Kan, adapay tinapay kan gatas a ginatang mi, auntie. Ay na, agyabanak. Nagsasaya at kayo akakaanakak. Huray kanayon kayaw nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingpit kayo latakanyak. Pagawanan da kuma. Agpaimbag kayo kidi ante. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga ikarigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya tinakadalit ka na yun. Kakanakan. At tuyan ti kanam ipang. Mangangkad, tarumwarak metten no madamdama. Epang, mangmangagnak, mangankan ko na. Nagaddayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutag lang. Tinararamit ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbang na jay? Nasaya at may, ta napanunot mo day ta ipang. Day ta tururayak nga ibagam. Ti panagbabawib. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan, dagi jay abindot ka. Dusak siguro na ito yan. Gapaw iti kinatangsit ka iti padak at tao. Mala, maragsa ka na, tanaamiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon sublyan ti sigod nga aramid mo, way? Wine. Promise. Agbalbaliwa ka lakay. Siguro, no sana napasama kita asawak ti kasjay, nalabit, isulat ta ti ugali na. Nabayag sa nakapagnani bakit ko, kat idinaimbagan, nakitak mo't ti panagbalbaliw na. Si Mingpet, kat saan na nakasitisigod, akaslakagura na amin at tao. Managisam itan, iso nga doon dagiti gagayim na. Alakastan, tugayim mo, Jano. Ala gagayam di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali man na nakapadasan. Dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada tayo amin. Kapadasan, wano pa kasarita ni Kabsat Soto, tintay ipatangatangay drama itangam. Sakbay na, hello mampay kina Anastasia Eugenio, Bandi Santos, kani Joanna Maria Estela. Kastimanti ko na ni Kabsat Soto, dear manang biyanang, at dalapinta sa nobyak, kat ipan nakkel kulaunay, tauray sana kagwapo,
nakatumpungak itinalapsat abalasang. Gapoy ti dayta, agganatak amang ikasarkan kwa na, tamangan kunak no agawan ti sabalikan niya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming dan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka pa'y agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagas sawat ang ton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayatin ka met, Soto. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Agad uray Kayat ka ngaminan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapalit sa balik kanyak. Alang arod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga rudan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, unbat nga agbaysa o surto anak ka. Baka lawas pa lang nga na nagkinaawatan niyaw. Agam amo kayo pa yan ang bag. Amon niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Naulimak a babae. Na emma, nasingpad. Kasdyan ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadagiti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, Anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yung ayasutaw. Di mon malabdan. Basta kayat kung may kasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anya mo't kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo ta. Uy, ang napintas unay di nubiam. Kasjay tilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap sa atan na. Iso nga raw da kayat kun nga ikasar, tama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na kinayat nak, iso nga sawa ko. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko nanti. Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami ntaw, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko. Nalangaraw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak may. Basta day titiyunay unay ko, Soto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan danak ko. Sikan ti makamukan kwa na. Sikan dakin kargo keng kwa na. Katsapay ko ba, taya tamitag na nayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgak unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak tiyag trabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman ak nga no kasta baraw. Kat no bilang di munton kayat tanak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laan. Eh, jak isubli ni Sarina kada kayo nana. Ay ayatek ti anak yaw. Kat ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapudno nga gayat. Ayatam, ti si bubukal na kinatao ti tao nga ayatam. Nala, intay nga ron pagsasangwanan day tayo naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tayo kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanaw, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabartag mo nga may ng tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver.
Nagpintas dito lugar da sarinaan niyan, te. Naglawa pa iti paraangan da. Uwan nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi Lukas to'y asulag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw, tas lagmot. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, diyaka mo Ni abalayan sa amay. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo tabusis ti bakit jagat katawa, ante? Unaw. Ni Sarina. Nanala, aging kinaltil na sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawaan. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron iba ka tikat katawaan. Ay na, pasensya mo ti anak ko Soto, Talaga akastanan no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko, Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no may ranran na laang wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay kundaway mo agbabawi, barok. Ay, sana nang ikasar ko lapta ni Sarina. Kadakan ka dayta, Basta bantayam nga rod anak ko, Ulitak, si Kanton, dakin kargo kan kwa na, taasawam ka nga rodan. Una na. Ay, timarayan! Kamatam ni Sarina, asultaw! Una na. Sarina! Mabit lang! Uray na! Di ka tumaray! Sutaw. Anyat napasama kidi rabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa? Agin-kinamat kami lang nanang. Gaganga iti agayan ayat Agin nantil da nga kinamat. Ngala, agsagana kayo, ta nakarubuatan ti driver yaw. Umuna kayo nga agawin, ta sumaruno kami to ka ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid ka da balayan, Soto. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawin kami to no sa aren na silag nanang. Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma pa'y tanak ko. Ano kas kaya silag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Una na. Kat no kas pangarigan tadi monton maanusan tanak ko. Isublim ko maana saya at kanya kwan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanya. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tiriknam, Sarina? Ala, apay akom kumustahin naknay. Kat sigud mo't amayat tirik na. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yung. Kunam, agnaid ta ijay, aging gati kasarta. Oy, Sarina, agawid na nga ruda ni Tibalay. Yam amu ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mau itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asawan lakay. Hindi na pantayo ni manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam agmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No ada malagip mau ang makapaisam. Ke sana baliklikan ti panagisam mau sanaya. Wala, yung sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisam na. Anya? Ken agtantanamitim painokwa. Di lamad-madlaw mo alala kayan. Overthinking ka ba? Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya? Agulay mo kamamay. Tinay bagbagam. Lay, Na. The tricycle la si Mardang iti batog lakay. adan ti anak ta.
Kadwanan ni Tilileng. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaong. Tamangan mo anda makangigken ka. Kat maidanon pa'y kundi sarina. Kababain. Panangdadaal, iti agbali na manugang tati kasta nga ibagbagam lakay. Malalala, ingkakit sabten edad. Tanay, nagadag ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas tiyag bali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ah, nyangkel karinyo ba? Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat na nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan a. Ano matarigat tinagdalanam a sakbaya na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na kanya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo taangkal? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan niyo, uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksit siguro, no? Ato ti kwartayaw. Mapalbalin pa, Angam no kastang istambay kay lang arudan. Artek kayo pa, asino nga, mangayat ka na kayaw. Ah, grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gaputa na katsamba kay tinapintas sa nobya. Kunamat na sino kan nagsasao. Limbastog kamatan kanakan. Nini, ay isang matangkan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Wala, ta nakatumpungak ka ng tinapintas anobya. Kat si kareta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sa kana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay iji paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tattawi jay kag? I-display ka man anobyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagningisit dagiti babalasang ditaw. Manmano tinapudaw. No adaman, naasawaan ay. Kasta aya? Isungag short pant ka, madamdama niya. Kung agis liveless ka. Tay orala makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akanugarak. Anya? Apaw, wala yung tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta, bagbagay na angkan. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga ka anakan. Baka paapal ka. Ay, saan na kayo ti mapapal kanya angkan? Adu kayo. Kita nyo na nagiti babaros ditaw. Nilatan sari natin na kay turungan nagiti matada. Wen nga raw, apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awanan kan, agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige ang kala, ta mapan kami biit di store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay, umay ka kanay, bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina, ada ije poon ti kalamansay di tarubayan. Kita manay, Na. dalawa nga makita di tayo ta silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuinan. Nakangatumay dagiti duwa nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita, lihos tao di ko na. Ada tililing na rin sa babae. Tangiwat mo, mangag na kalakay. Masapaw na makasarita sa anaimbag di anak ta bakit narigatan. Anya, tililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro. No, basit tibulan, anak ka. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na.
Lagul uli makaklay. Sumapol ka sa langan, iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan kuha na kapintas. Oray man pintas na pintas, no kas niya mat. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, Saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, ah? Tanariga, ti mailawan. Lay, papadam suto. Inak man makipordiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay kitwa na kanakan. Kahit inobyam ngay. Imbate medyo balayaw. Asinot kadwara ngay. Awan ah. Agmay-may sa ta rimarmot dananang kantatang, angkal. Ayo. Ay. Hehe. Alang araw kanakan. Mapankan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapul yu, tata. Siyak ni Karinyo, angkel nak ni Soto. Iswa di ka agbabayin kanyak wan. Ay wait, kayat mo ti kanan. Ha? Ay, uwin tata. Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrakenak nga rudan na iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti dayting ibagak Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kayat ko pa nga ipakamo analawa ti dagak. Ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adda ayakasta ni Soto. Awan, saan kali? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimot intun kasarmi. Aken, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserservis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanagdisa ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise na love at first sight akin ka, Sarina. I love you. Kasanon ngay ni Suto, no aklunan ka. Amanga no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulit ang traidor. Awan mo't madingin aramid ko kankwana, aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Sana ni Sarina ti pabasulan niyo. Jay ulit ang kukid niya. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasal. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw ti nobya ti anak tabaka ay. Akay, ayan ni Soto nga ay. Ada iti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Hala, bayam ta makailiw-liwag tumot laday jay. Naimbag ta di na ibaga asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan na yun? Ay, wan insan.
Si Mang Putmutun da Uncle kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang kainsan, ang mga numang riribok kamot. Saan insan? Hindi mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itam? No kasta, naklon mo ti amin? Sana na nasakit tinakam mo? Saan insan? Siyak lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Sa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkat-katawa. Anyat kat-katawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan salangan ka ni Soto. Anyati ko na! Ya, kunak, isublikan ka ni Soto. Agsinatan. Kasta gayam, ha? Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni balay na sutuan. Di ka nagsubsubli nito, Sarina. Ay, sus! Andiyan siya maururam na yan! Ay, sus! Ante, di balay ni Uncle Carinyo. Uram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, Kate! Ayan ni Uncle yung ay! Nakaruwar ka na, hindi na balay na! Ay, hapa! Wanante, isuti ka duwada mang sabsab-sabi tapoy. Ay! Na yung bagatan na sabsaban na dagos. Diyan la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pang-aasim, umay mo sukunan ni Sarina di balay. Ha? Manjakon, tsak kayatan na di babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tsak amuakas di na di babae. Ano sa mangkal tayong taray mo nga raw? Manjakon ka na kan, kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanaw iti balay. Kasta unay pa nagbabawi ti ulitig ko, ngam talaga adjakon nakibiyang kadakwada. Nadamag milata na pimanaw ni Sarina asana nagpakada, kat nagawid kanon iti lugar da. Adamot pagsayaatan ti panangagaw ni Uncle ko itinobyak kanya kidi. Tano sana napasamak dayjay, nalabit, ingkasar kulatan ni Sarina, kat jak amo, Nanya ti sitwasyon mi ita no bilang nagasawa kami. Nagaramak nga ron iti sabali, kat isuting kasar ko. Kat ita at danduang anak mi, kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tuy gaya mo no kapsat mo, Soto. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag iti sabali pa kasalitaan. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script, kan para iti drama, ito gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina ka na kayo amin.